Hello ljudi, evo ja se vratio na kanal, možda ovo niste očekivali, ali eto odlučio sam da ću ipak biti malo češći na kanalu. Znam da nisam bio snimao skoro godinu dana, ali eto, odlučio sam se vratiti. Danas sam evo pripremio 5 zabranjenih, to jest nikad objavljenih epizoda popularnih crtanih filmova. Tako da ćete vi uživati, ja ću se baš potruditi oko videa, naravno da vi uživate. Tako da ništa, krećemo, opalite like i subscribe, to baš želim od vas. Uživajte. Na broj 1 se nalazi svima poznata ulica Sezam. Kod nje je bolje gledati ko mali ove slatke plišance. I ja sam zapravo iskreno, pogotovo Elma. Međutim, ovo možda mnogi nisu znali, ali postoji jedna epizoda koja nikad nije bila zvanično objavljena. Epizoda pod nazivom Staffy i roditelji se razvodi nikad nije bila zvanično objavljena jer pokazivala dosta negativnih efekata kod djece. Za mnogi koji možda ne znaju, ulica Sezam ima dosta mračnu prošlost jer se radi dosta o razvodima, smrti, pa čak i poručavanju istih likova. Ipak 2012. godine odlučeno je da će biti nova sezona koja će se zabaviti razvodima brakova i dječjih psihozi. Ali ipak epizod nije objavljena jer su psiholozi smatrali da bi djeca mogla imati traume jer realno niko ne voli kad se roditelji rastaju ili kad se svađaju. Na broj 2 je Lazy Town. Ovaj crtanje je bio ispunjen moje djetinjstvo, možda čak i vaše, jer sam baš uživao gledajući ove crtanje. Međutim, možda kao i vi, nisam znao za ovo, vjerujte i ja sam bio u čudu. Postoji epizoda koja nikad nije bila zvanično objavljena. Epizoda po imenu Lazy Dance nikad nije bila objavljena, iz razloga što je bilo dosta tehničkih problema tokom pravljenja epizode. U ovoj se epizodi trebalo raditi o tome kako Stephanie organizuje svoju plesnu zabavu za svoj polorođendan, pa zato pozove sve svoje prijatelje, uključujući i Spartakusa. Međutim, kad Spartakus dođe, otkriva djeci da ne zna plesati, ali djeca mu ne vjeruju jer je on superheroj. Kao i uvijek, Robbie to presluškuje i odluči se obući u instruktora plesa, kako je naučio Spartakusa plesati. Međutim, on ga uči totalno glupim i lošim plesom, samo kako bi Spartakus na zabavi ispao budala i djeca izgubila poštovanje prema njemu. Međutim, djeca to na kraju saznaju da je sve to Robbijevo maslo i nauče Spartakusa pravim plesom. Ranije sam epizode zvuči ok, ali razlog zašto epizoda nije objavljena je taj zato što je bilo toliko tehničkih problema tokom snimanja. Za ovo možda niste znali, ali trebalo je čak 3 godine se snimi i prva sezona. Iz razloga što su producenti tek učili da koriste novu tehnologiju, pa tako nisu znali čak napraviti ni green screen kako treba. Iako bi ja iskreno volio da se ova epizoda javno objavi. Također pjesma koju je koristila u epizodi nikad nije korištena u drugim epizodama. Jedino se koristila u epizodi Plesni duet, ali to je korištena remixana verzija. Na broju 3 su Ninja Kornjače, ali verzije iz 2003. godine možda se ne čudi, jer je 2003. verzija najnasilnija verzija od svih drugih verzija. Pa zato 5. sezona je bila najmračnija i bila odložena na godinu dana od emitovanja. Međutim, upravo iz 5. sezone postoji jedna epizoda koja nikad nije bila objavljena. Čak nije bila do kraja ni završena. Scenar je bio napisan, ali epizoda nikad nije zvanično bila objavljena. Epizoda Nightmares Recycled nikad nije bila zvanično objavljena jer je se sadržaj epizode smatrao previše nasilnim za dječji program. U ovoj se epizodi trebalo raditi o tome da su Han i Garbage Man bili sjemski blizanci te su bili razvojeni pri rođenju. Garbage Man je bio bez nogu, prikvaćen za Hanov torzo i Han je dosadilo to te je platio zabačenog hirurga koji je odstranio Garbage Mana sa Hana. Han je nakon toga odbacio svog brata kao smeće tokom odrastanja. Han ne osjeća nimalo grižnja savjesti. Garbage Man se nakon dosta godina pojavljuje i otima Kornjače, tačnije Donatella i Rafaela i Casey'a, te se Han mora družiti sa ostatkom ekipe i sa April da bi spasio ostale. Na kraju provaljuju u Garbage Manovu podzemnu špilju. Na kraju Garbage Man biva poražen tako što ga slučajno bace u bunar kiseline. Na kraju se vidi Garbage Manova ruka kako tone, a Kornjače to gleda sa zažaljenjem, a Han bezdušno kaže zbogom brate. Ovaj crtež koji upravo vidite je jedini crtež koji se mogu naći u ovoj epizodi, dok je ostatak epizode bio odbačen. Iz više očiglednih razloga 4Kids je zabranio da se epizoda emituje. Scenarij je sačuvan, ali nikad nije bio objavljen javnosti. A eto, ovo je crtanje koji ću vjerojatno gledati do kraja života, jer je upravo moj omiljeni i nikad mi neće dosaditi Patimat. Međutim, kad sam čula postoji jedna epizoda koja nikad nije bila objavljena, to je čak i mene bilo začudilo. Epizoda pod imenom Karte nikad nije bila zvanično objavljena, bila je do kraja završena, ali nikad je objavljena. Razlog tome je taj, zato što je nakon smrti Lubomira Beneša, kreatora ovog crtića,
IVE Studio je bez odobrenja napravio jednu epizodu koja je trebala predstaviti novi početak serijala. Epizoda je zabranjena zbog kršenja autorskih prava i bez rada originalnog kreatora. Također, epizoda je, kao što sam sad rekao, treba predstaviti novi početak u serijalu. Tako da su epizode poslije trebala imati ozbiljnije priče. Također su likovi počeli pričati, međutim, umjesto češkog pričali su engleski. Epizoda se mogla kratko vrijeme naći na VHS kasetama i na DVD-evima, sve dok i toga nisu bile ukinute. Međutim, neko je presnimio i je prebacio na YouTube, pa možete pogledati ako hoćete. I za kraj, Dexterova laboratorija. Epizoda Rude Removal nikad nije bila zvanično objavljena. U ovoj epizodi je Dexter slučajno napravio dvojnike sebe i svoje sestre, ali ti dvojnici su zapravo bili psovali, što je bilo veoma uvredljivo za ovaj crtani. Te iz više očiglednih razloga Cartoon Network zabranio da se ova epizoda ikada objavi. To je bilo to od ovog videa, ja se nadam da se svidio, ako nije, slobodno ga dislajkujte, neće mi svijetati, jer znam da nije baš dobar kako sam ja rekao najbolje da će biti, ali svejedno, ako ste opet uživali, ostavite like i molim subscribe. Do sljedećeg puta, pozdrav!